Ono što sakavme da kažemo neka Biskajska klisura dosta ja istražuva, znači najgolem del работавме со нашиот професор Ивица Милевски, кој предава, има катедра на Институт за географија. И иако се наоѓа на само 7 километри од центарот градот, значи Бискajска клисура многу малку се знае во јавноста. Еве еден прв покушај како да ја ова отвориме. Значи Бискajска клисура поаѓа така е од мостот кај село Орашац или завршување на Доброшани Искрин мост, така наречен, све до почеток на село Торчиња. Ова е од Google Earth. Значи, веќе само на километар 2 од Орашачки мост се гледа ова Бискajска клисура. Оние што идат по лов, риболов или најголем дел рибарите знаат дека тоа е доста интересен предел и дека најголемите риби или најдобрите мрени или мрена вардарка се наоѓа баш по течение на оваа клисура. Значи, одма тука познати е Маркова куќа или Маркова карпа, значи, која се спушта доле. Ние со една група, значи, као мала експедиција направивме заедно со професорите од географски, од факултет за географија и студентите, значи, дојдовме до ова Маркова карпа, не се спуштавме, значи има вертикални зидови, може доле да се спушти, значи добра е за маунтбајк, за фотографирање, алпинизам и така натаму. Значи ова се некои фотографии од разни делови на оваа Бискajска клисура. Локалитет Китке е на еден, значи веќе на километар и нешто узводно од село Торчиња, на левата долинска страна се стигнува за 20 минути пешачење. Потребно е мало искачување, значи тука има еден прозорец низ кој се поминува. Она што сакаме да го направиме, значи у прва фаза сигурно е поставување на информативни табли, комплетно со, значи, карта на целиот локалитет и дел на локалитетите да се одбележат исто така со информативни табли. Тоа е у прва фаза. Втора фаза би било, значи, пробивање на патеки или отварање на нови патеки до локалитети, поставување на видиковци, урбана опрема, значи канти, корпи, така натаму, и трета или четврта фаза би било самото уредување на локалитетите, тоа е пештерите, археолошки наоѓалишта и другите локалитети. Значи има околу 10 до 12 пештери, ова е еден дуенички пештер, 30 метра е широк, тоа е школски пример за типична пештера. Во неја со помош на може да се влезе и без помош на осветлување. Има интересни карпи со разни форми, значи на прозорци, на видиковци, така натаму се фрла извареден поглед према река Торчиња. Локалитет Градиште, кажавме дека е еден познат археолошки локалитет. Тогаш бевме и со екипа од музејот на општина Куманово. Он е доста конзервиран. Во самиот локалитет или до локалитет, значи знае се дека била фортификацијска, значи тоа била тврдина некаде на патот од римско време, значи на оној патот Вија Игнација, и се знае дека тука има некои некрополи на оѓалишта на, значи се најдени на скелети. Се претпоставува дека има и некои остатоци од палеонтолошко време или некои други наоѓалишта. Градишки пештер, многу студен пештер од северна страна на 10 метри од реката, во близина, кажав, има археолошки остатоци од голема стара градба, потука има на локалитет Градиште, иначе била тврдина и доста е конзервирана и затоа истражено е, значи би имало и тука карта. На карта би било тоа поставено. Студен пештер, 80 метри долг, веќе е истражен, значи со разни профили на пролази, на сталактити, на сталагмити, бара осветлување, значи кажавме четврта фаза е заедно со некои со пеони или други професионални екипи, ќе мора да се доистражи, ќе мора да се стави осветлување, значи тоа е некоја напредна фаза, доста има сталактити, сталагмити, има добра фауна внатрешна, има во еден од нив има една колонија на љилјаци, или имаше една колонија на љилјаци, сега
treba da se istraži da li se ostanati ili ušte se tuka. Ima dve propasni jami, jedna je dlaboka 22 metra, druga je 10 metra, znači se vlegova samo vertikalno so jažinja, znači treba oprema za to, treba da se vlegova samo so profesionalna ekipa, različit endemični rastenija i taka natavu. Kao što znajete, ovoj lokalitet mnogo sličan so Matka, znači ovdje ima nekoliko balkanski i nekoliko južno ili evropski endemi se odnesuva prvenstveno na flora, to se nekoliko cveta, nekoliko zimzeleni cvetovi, taka natavu. Gradiška propast, jama dolga 22 metri, evo go plano, profilo, znači del ekipata koja je rabotila, znači najgolem del Ivica Milerski je napravil profilite i planot u ova jama. Tikljarnica, znači nije posetivna, od ozgora je znači jedan ubav pogled, to je okolo 200 metra jedna karpa i nije ne dadov me pozitivno mišljenje, znači imaše tuka za iskopuvanje na mineralni surovini, dobivno od Ministerstvo za ekonomija jedan dopis, znači dadov me negativno mišljenje, pošto Tikljarnica je na sami obot na reka Tarčinja ili na samo 600-700 metra od prvite kući u selo Pčinja. Najinteresna peškera je Liško pešter, koja ima preubavi pešterski ukrasi, znači stalagditi, stalagmiti, sadovi, ostatoci od nekoga što čovečko prestojuvanje i drugi interesni stvari okolina, ta je žbunesta so vegetacija, dosta je interesna, bo samata blizina ima nekoliko drugi pomali ili kratki pešteri, ima dobar vidikovec kod kanjonski odelna Bistinska klisura i bogat životinski svet, znači tu bi postavilo jedan vidikovec. Znači ovaj je presek isto taka na ovoj Liškov pešter, ona što je interesno, misteriozni kameni sadovi, znači u podnežje to izdolbeni kameni sadovi, kažuva deka ušte od, koji znaje koliko neolitsko ili neko drugo vreme postojao život tuka, samite ti je kao posudice napravljeni, da li se to žrtvenici, pa tuka se prinesuvalo žrtvo, pa možda trebalo da se pribere krv od žrtvata, ne se znaje, sigurno se dosta stari i ova je jedna od najubavite pešteri vo Bistinska klisura. Lokalitet Orlovac, kao i što sam kažuva, znači se gledat golemi dupki, kada porano imaše Bistinski orel. Ne znajeme da li ušte, znam deka do pred nekoja godina imaše jedna kolonija na ovoj Bistinski orel, da li sega po momentu ti je se tuka ili zaminale, ama se gleda gnezdata, znači na orlovi. I ova jedna grupa studenti su profesor kada je, znači vlegle ovije dupki v otvori kada što orlite se gnezdele i živele. On je samo na 4 km uzvodno od selo Topčinja, na 2 km od gradište i se stignuo za otprilike okolo 2 časa. Markova kuća, ušte jedan lokalitet, na 5 km ili 2 časa pešačenja uzvodno od selo Topčinja ili 2 km nizvodno od parkinga i Orašački most, okolo 1 čas pešačenje se dođa po tesna avanturistička pateku koja se spušta do samo to rečno korito, nije befme i se imame slikano dokaj nego i tuka malko odmorivme. Interesno je za odmah je reka Tarčinja, prvenstveno je ubavo i za samite ribolovci, znači jedan ubav pojas za ribarenje, a i ubav del za da može da se odmori, znači u letnite goreštini pruža ubava senka. Dobro je gore se vertikalni karpisite se izdlabani, tako da oni koji imaju avanturistički malko duh možete od jedna u druga da se kačat skroz na površina, ta gore nekada je 150 metri. Znači tuka se poznati mnogo drugi lokaliteti, vrh Kukuljatica, koja je na celo Topčinja oko 722 metri s odličan je vidik i interesan reljef.
Dobar je za rekreativno iskačuvanje. Žuta Karpa su golem odsek, izrazito bujna vegetacija i raznovitna fauna. Golić Ritsko vozvišenije od Bislivko selo Rača su možda za dobri velosipedski i rekreativni pateki. Krasta Ritsko vozvišenije od Bisliv, ili onaj kao što se vrša tisko puvanja, ali po toj delu je dobro za mountain bike i razni rekreativni pateki. Evo isto tako neki sliki od ovih lokaliteti. Možni ruti za turisti, znači možda se napravat i kad to je naša ta intencija, znači jedna lesna staza koja bi počuvala od Celopčinja pa bi išla do Dujevičkih Pešter, Gradište, Studen Pešter, Tihijarnica po trajanju od 3 do 4 časa. Druga ta lesna staza od parking, znači Orašački most do Kostina Češma, do Markova kuća, do Orlovec, do Orašački most 3-4 časa, umerena staza od 4-5 časa, naporna staza 7-8 časa, golema ili teška dvodnevna staza u 2 dana, znači cijela jedan turistički paket koji bi se napravil za ovaj lokalitet. To bi moželo, znači kad se na karta site obje stazi, kad se obeleža site obje pateki, znači zajedno što Planinarska federacija da gi obeležat koja je lesna, koja je rekreativna, teški, znači imate oni oznaki što znači žuti, plavi, ne znam, crni koji su dosta teški. Sami od tuka dole deli ima jedna vertikalna, što kaže stena od 150-200 metra, mnogo pogodna za on je alpinizam, da ne kažemo kačuvanje na karpi, znači mount climbing i taka natavu. Problemi, kažavme, da ima puno, znači nema ni naseljenje Bokumanovo, pa ne samo Bokumanovo, i bliskite sela nije dovoljno informirano za ova Bislinska klisura, ona što znajeme neka delo mesno naseljenje ili nekoji avanturisti bleguvat u Pešteri, poleka gi otkornuvat onaj nakit pešterski, za žal mu treba 10.000 godini za 1 cm, onih je otkanat 2-30 cm, ke godine sa doma na ta temperatura za 2 dana, to je ke se izroni i baš nema nikakva korist od njega. Znači nema ni smjestuvački ni ugostiteljski objektiv, sama to blizina, evo imaše porano La Punte restoran, svega i Jongo nema. Tako da odelenje Zaleri, ova ekipa što raboti razmisluva o svem postojanju, prva faza na tabli, znači vtorata je odmah urbaniziranje ili jedan detaljni urbanistički plan za celo to mjesto, znači 7-8 km i poleka razmišljuvanje kada da se postavat urbana oprema, kada da se postavat del da se predvidi, znači restoranski, ugostiteljski uslugi, eventualno smjestuvački kapaciteti i tako natam. Parkinzi, za da može da dojde autobus od 50 sedišta i tako natam. Dobro, preporaki, znači za alpinistički pateki, da se ureduvanje na pateki do pristap na Pešteri, do propasti, do Vodikovci, označuvanje na pateki, izgradba, kažem, smjestuvački objekti, suveniri, razlici, tako natamo i najvjerovatno u nekoj fazake mora da se napravi jedan visečki most, znači koji bi, kada bi moželo prirodno da se pominula od jedna na druga strana, zato što u normalni uslovi koga je malo vodostoj može da se pregazi reka Tavčinja, možda u avgust mjesec, u drugi te periodi mnogo teško možda se pominuva i mnogo je teško cela ta ruta da se izvodi za jedan dan. Kažavme celi promocija na ruralni turizam, zgolemuvanja na turistička ponuda na Kumanovo, jedan od najgolemite, da ne kažem atraktivnih područja, od ruralni del na opština Kumanova je ovo. Sigurno da ima nešto Orašac, opština ima nekoliko interesni lokaliteti, Beljakovski manastir, tako na tom Gradiški manastir, ali ova definitivno je jedan od najgolemite aduti što treba opština Kumanovo da go valorizira. Znači promocija na izletnički, rekreativan, avanturistički, speleološki, velosipedski i drug vidovi na turizam i sigurno osvem toga i finansijski inkajm za opština Kumanovo. Ova se pa nekoj sliki od tije Pešteri, od samite lokaliteti ili od ozgora reka Tavčinja. Znači, vrz osnova na sve ova opština Kumanova prezede nekoliko konkretnih merki, znači aplicirat će
pred Agencija za financijska podrška vo zemljosti i ruralni razvoj su vomerka 323, podmerka 2, što znači označuvanje na kulturni i prirodni znamenitosti u ruralnoj sredini. Projektot u prva faza 1.354.713 denari su DDV, to jest 1.148.062 denari bez DDV. DDV agencija nego plaća, ma zato ako vidne projektot registriran u SEP, znači u sekretarijat za eurointegraciji i iznos od to DDV ki vidne vraten i što znači je 100% financiran od Agencija za ruralni razvoj. Ili je refundiran, da ne kažem, se refundira prema opština Kumanovo. Znači, izrabotivme vehe, stapivme u kontakt onije što gi izrabotuva kartite, to se Trimax i taka natamo, nosečki konstrukciji vehe vidovne ili podnesovne kako će izgledat informativni tabli na koji mjesta će se postuva, znači dve golemi od 2,5 metra prema strana na Orašački most i prema Pčinje i osu postavljeni pred lokaliteti. Ova je tu kao značajna otprilike kada bi bile tije tablice, svega je mnogo mala slika, ne može da se vidi. Otprilike inženjerski, znači jedna tabla bi bila taka drvena konstrukcija, masivna, so pokriv, znači plastificirana karta, najmalku od 5 do 7 godini trajnostna takva karta, izrabotena vo visoka digitalna tehnologija, su site nišani, su site ovije sliki, potrebni podatoci, znači flora, fauna, patokazi, kada se stignova, do kada se ide, znači osnovni obeležena ta jama ili ne znam propast je, što znači, kako i taka natamo. Vi blagodaram na vниманието. Da li brzo ostanuvame i ovaga da porazgovaramo svega nešto malo. I znači prva faza bi bilo posuvanje na tabli, postavuvanje i informativni tabli na početok, na Pčinje, na početok na Orašac i na osu drugi te lokaliteti. Vtora faza, urbanizacija na celi objekt, znači da se vidi kada bi bile Visljenski mostovi, kada bi bile Vidikovci, kada bi bile možda uslužno ugostiteljski smjestovački kapaciteti, planinarski pateki, ne znam ovakvi pateki, onakvi. Treta faza, doveduvanje struja do samite lokaliteti ili osvetljuvanje, urbano ureduvanje. Četvrta faza, promocija na cijela ta bizniska klisura.